Kune ring esiyenzela umuntu whereby angezoyithenga ni ring izothengwa yimina. Lonto siyayenza siyenza ngo20,000 rand. Kuzoba ne ring esiyenzela umuntu osuke efuna ukuphatha amandla omkhathi ngesandla sakhe. Othi yena usexakeke kakhulu, uthi yena usehlupheke kakhulu. Lo ring leyo uyazithengela. Lo ring uyazithengela yona. Uma usuyithengile le ring le, uzoyifaka kulomunwe ubothi yakulingana yini la. Uma inkulingana la ilungileke. Lo ring uzothi uma ungayisebenzisi uzoyibeka kulomunwe, ihlala kulomunwe ukuze singalahleki. Le ring uma uyithengile, number 1 ufuna ikwazi ukungena kulomunwe. If ikwazile ukungena kulomunwe le ring, uzobe usungithengela iqanda lenkukhu. Uyangizwa ukuthi ngithini kuwena? Uzongithengela iqanda lenkukhu. We prefer, I repeat, we prefer iqanda lenkukhu ezalelwe ekhaya, but is a native egg. It's for someone who says he or she wants to augment serious power. Serious power. Leli qanda leli sizolithatha leqanda selibhoboze phezulu. Sithathe le ring yakho siyifake la phakathi. Mase senza ke izinto ezenziwayo ezingakhulunywa la ku social media.